karon bitaw malingaw man ta anang kuan kanang siging lalis-lalis o kinsay tinuod nga simbahan, Katoliko ba, Sabadista ba, Iglesia ni Cristo ba, Born Again ba, purting linalisay alikri ba sa paminahon, magsininghagay ko na sila pero mag-uli ra man na sila kadugayan, di ra man sila mag-away. Ako wadyo ko mo apil ana. Naidaghan kayo magsigig text na to din eh. Pataka lagag tabi pader ana, ako ra nang basahon nga naman siguro man ko nga tinuod ng Katoliko nga simbahan, tinuod man gid ni nga tinukod ni Kristo, tinuod man gid ni nga agianan sa kaluwasan, di naman na malalis kay sobra na guna 2,000 ka tuig na nagpuyo tag-ingon ani sukad pas panahon ni Moises ato gunang ikonik panahon pa ni Abraham, panahon pa ni